Ita kamalingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya. Inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Kunam nga sikaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Dala ka lang day tagayen, ipa kong babam day tabagin, Nesus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, tetabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Maysa nga aldaw ket sumano ka, ti samwanan ti namaswaken ka, husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam, isu nga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka. Apo agyaman at tiki na imbag mo, dapukin ka nagbaliwan day to'y biyag ko. Japman amo no makasubadak to, to'y aya nga impaay mo. Agyaman na tikinatan mo, tibindisyon ken amin parabor mo, at serbi akin ka itinapuno, kas maian nurut ikayat mo. Dawat ko ngarod itaken ka, ti kaasim adi agpatingga, itikas kanyak managbason, itim ka di pamakawan mo. Agyaman iti sagot nga inted mo, namnamaem adi nga mapukaw to, to'y talento nga inted mo. O sarap apagdaydayaw ko, tarabayan na kad o apo, kadagiti na imbag ama
nakadagiti pagbasula tapno agbiyaga kumaan na santuan gawat ko ngarod itaken ka ti kaasim ani at patingga itikas kanya ama nagbason itim kadi pamakawan mo itikas kanya ama nagbason itim kadi pamakawan mo. Malaksid paiken kuana awanti daduma ni Jesus tisungbat amin ngarigrigat malaksid paiken kuana awanti daduma amot adut sa lutsud taunet ti panunot mo resulta ti dismayan talna di mabirukan kaputi na palabas nga di mo malipatan ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid paikem kuana awanti daduma ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid paiken
kanagayat ti Diyos jakpulos sa marukod inaldaw marikrik nakdiin nagpanagbiat umaiman ti todo talgawin no bagyo dintuag balbali ti Apo nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak sa dinuman napapanak sa dinuman na pagnaak Espiritong kanayo na sumipsibay kanya isugmang tetipig sa talnaken tiliw-liwa lumabay dakes sa rigna nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak uray kasanuman panagbiyak uray kasanuman panagbiyak uray kasanuman panagbiyak Shakti silaw tilubong humay kayo surutenda ket ikang kayo ti silaw silaw amang tetibiyag Shakti silaw tilubong humay kayo surutenda ket awan tunti na sigit dalan na pagnaan amin na marigrigan sumurot kay kanya dahin kay masarakan tibangar ken silaw diyan Shakti silaw tilubong humay kayo surutenda ket ikang
dalang na pagnaan. Lupalulute kita tinagapuan na inmay nagtaenga na pakumbaba nagsagabat tunay kasta pasukuin karuna Kenijay Cruz di Kalbaryo sinupot na sinua ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yag na inted na gapukan niya lumalagikot ayat na jak mapanawan lunapud no kabyag itek awan ninggana anyang yatat inaramid ko tapno na ikariyak mangted balegi at malpas ta sinuha sinua ti ari natay gapukan niya kararag na saan kumatoy bukod ya pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yag na inted na gapukan niya sinua ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod ya pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yag na inted na gapukan niya sinua ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yag na inted na gapukan niya Kenijay Cruz yag na inted na gapukan niya Kenijay Cruz yag na inted na gapukan niya.
panaganto'y biyak ko. Sipot pa'y inawat ka, aman lupot ko. Diyak maibgas no kas anot panong baliw mo't biyak ko. Naputno nga ayan, pa'y mo kaniyan. Sipot pa'y pinastrek ka, dito'y puso. Naidumdumat, ragsak, adyak, narit na idi. Agarubos, tinulwa, dito'y mata. Gapu itirag, o do'y kaungga. Siputin tingkat biyak ko, naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biyak ko, nagbaliwen tuy lubong ko. Siputin tingkat biyak ko, awanen sa bulan tuy puso. At datal na tuy kaungga, siputin tingkat biyak ko. Biyak ko itaket na idumduma, kasikat ari ken may sa akon nga adipen mo. Agnanayon ta presensyam pagyan na, ingat panagsublim amang ituray kanya. Itasikat, gayem ken Diyos ko. Pagkamangak ken pagrupaba. Awan umartap ken kadalangin ken tuy daga. Natanok nga Diyos, o madaydayaw ka. Siputing tingkat biyak ko, naidumdumat ragsak ko. Siputing tingkat biyak ko, nagbaliwen tuy lubong ko. Siputing tingkat biyak ko, awanen sa bulan tuy puso. At datal na tuy kaungga, siputing tingkat biyak ko. Siputing tingkat biyak ko, naidumdumat ragsak ko. Siputing tingkat biyak ko, nagbaliwen tuy lubong ko. Siputing tingkat biyak ko, awanen sa bulan tuy puso. At datal na tuy kaungga, siputing tingkat biyak ko. At datal na tuy kaungga, siputing tingkat biyak ko. At datal na tuy kaungga, siputing tingkat biyak ko.
sumardeng amapan makiserbisyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan wen putno uray no nano mo dito'y lubog ti biag iti tao kinabak na at dayjay nga to ayan ni Jesu Kristo balitok a palasyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan kakabsat intay agpatuloy itay kuma sumardeng kinagkapoy uray narway banbanu ken utoy magunudan ti bangar muintay agtultuloy biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan Malmalem jay tiyendaan na nakatugaw akadwa na ti barkada nagkakanta ket ti sangwananda nakatakder ni San Miguel ket ti ramramay da sigarilyo ken marijuana kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnut kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sangladan na hinton agawiden ay anyan nawasang na agbirok ti makan ken sidae nananam ket no awan maiparang ti man nga sawa na kalot ti kaldero ken banga tumayabda kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sangladan na ket no isurumwar ay dumawat ti kwarta amapan na iinom wenno isugal kaka ket no awan ti maited pobre nga sawa na tungpada no wenno
kugtar ti malakaman na. Kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na, napnot kinagulib kas kaldi nga nagsara. Awan maituto ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka ngawan sangladan na. Denggem mo kayem ko ti adal tuy ayub ko, di mo kadlaisen ipan mo di tapuso. Awan nasayaat nga ite di tibisyo, no di laeng sakit ladingit wenno infierno. Katstoy man ti tao ngawan ti Kristo na, napnot kinagulib kas kaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na, napnot kinagulib kas kaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na, napnot kinagulib kas kaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Ibiyag dito'y lubong at patinggan, saan ang mabayag mapukaw da. Ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo, madamdamay sunto ti pagtaengan. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kanto bayan, ay wanang kainggana panumpalan. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket ti panagserbi, ketong palen ti bilin ni Kristo. Taas si degen ti yaay na, nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpalan.
Urayawan kinabak ng balituken tirang ket agbiag kalaunay adagsang gasa lagi ben kariti Diyos sa taraunan naka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agwadwa din nakan tubay-bayan bantayan nakatiinal aldaw nubagin magsagaba di ka maimbagan kenam na matakararuang mapukaw mo amo ti Diyos ti sakit mo karina agasan naka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana no dagiti kakabsat mo tub nga ren dataramid mo di kaliwayan panagkararag mo di Diyos idalan nakatapno agbalay ka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agada din nakan tubay-bayan bantayan nakatiinal aldaw intuno pumapoy kanta bagim nakapsuten di kanto apu kawen tapanamati di nakanto bay-bayan naging ganaken patay ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agada din nakan tubay-bayan bantayan nakatiinal aldaw ipan mo ti dadagsen mo ken kuana biag dito'y lubong binulod laeng timang ted ken timang sugli Diyos ti makaammo kaya ti Diyos kada tayo ket agiin na yan saan tayo apaalilaw iti kabusor marigrigat ka man na tao wenno nabaknang ka awan kumat agiin nguyaw iti
pagpapadatayo. Kagawanen kenayatem ti kabusur mo, di batem ti anyaman nagpasulan na ken ka. Kasjay ti panang pakawan ni Apo Diyos ken ka. Amin nga inka nagbasulan. Marigirigat ka man na tao, wenno nabaknang ka. Awan kumat agiin nuyaw, iti tunggal maysa. Panunutin tayo kuma, ken ni papuso. Nga iti imatang ti Apo, agpabada tayo. Nga iti imatang ti Apo, agpabada tayo. Siksika o Apo, iti bileg mi, panagkaawa, kinakapsut mi, panagkapakawan. Anyaman abanag, tintay biruken. Anyaman arigat, tintay parmeken. When nga agpay su, di Diyos inay-ayat mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaas
grasya na asagot, pagraramahan, taisuti biyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na